Alisson Becker ni umwe mu bakinnyi bakuru bashobora kuba bagira icyo baganiriza bagenzi babo muri iki gihe muri no situation itari nziza kuri equipe ko urumva no mukadre buriya ari mukumbago kubabwira bakumva biragoye ariko ari kuri bench ari muri liste aza muri reunion technique baganira icyo bagomba gukora nekereza ko ari umwe mu bantu bafasha no mukadre ikindi binawongera na ya Swada Ernest Roti yavuze ko ari ntoya none ubu ngubu bafite amahitamo ntekereza ko mwizama hagije kuri kugarura Alisson Becker ni byiza kuri Liverpool kuko no umunyezamu wa mbere ntabwo arabo wa kabiri ubundi se Mamardashvili umubonye ute muri ibi bihe bye Mamardashvili kumujija biragoye ko mbona parade yaziteye Seba yazikoze kandi Seba yazikoze turimo tuvuga ko muri match 6 okwereka mbare impereye ku ntsinzwi ye yahereye kuri Chelsea ajya kuri Man United ajya kuri Brentford ajya kuri Palace kambara ibitego yinjijwe 3 4 5 ariko si nimugoroba ne wafashe oya afasha kana gato yakitwa ngo ni nari mubeshyeye agare wafasha ahubwo yafashe Brentford afata Frankfurt nta ijyari ntago Mamardashvili mu bitego byose yatsizwe nta gitego tumubaraho 5 6 7 muri match ntago turatangira kumubaraho ibitego wabonye Mamardashvili yarameze igitego ngo niwe gitanze ariko buriya Mamardashvili ashobora kuba mu bubi bwa defense ya Liverpool atatinyuka guhamagara Van Dijk ngamubwire ngo we ngo gutyo kandi Van Dijk yes ariko Alisson Becker babanye igihe yahamagara rega na Thiago Silva bana nabandi Liverpool ntiyigeze ibaho sibye nibyo Liverpool ntiyigeze ibaho idafite abanyezamu ba kabiri beza koko Emile Kereha muri Brentford ni umwe mu bari beza n'amapenetera yafashe hari na match za Champions League imwe batsinzemo Real yarari mwizamu ariko Alisson Becker hana tandukanira apare ko ari n'umunyezamu mwiza n'umuyobozi mwiza ni umwe mu bakapiteni bakanenge kongera kuri iki cy'abazamu Pepe narya nibo yabanye na Jesse Dudek oya ibyo ni bimwe wenda ni bya kera cyane ariko byarabaye ariko nko mu bihe bya vuba hari igihe Liverpool onaga igize icyagiye yabaga igiye gushepinga yashepinganaga na Alisson Becker reka nicyo kintu ni umuntu w'umurideri w'umufighter utemera gutsindwa kuko tugiye kubara ibitego yagiye atsinda Liverpool byayahaye amanota ni byinshi wona Alisson Becker icyo kintu cyo kuba yatinyuka Van Dijk kamubwira ati oya mwigenda uhagarara hano muri kuntsindisha gatinyuka kabivuga ntago Mamardashvili yakivuga so ubwo nibyo ngibyo ariko nanone tubyemye ko kwa Minkerha yajyaga haba nawe yafatiranaga n'ikipe yari ariko iyo yahabaga yarahabaga neza peno yajyaga akuramo akavuga ati n'amascreenshot yarayakoze Mamardashvili nawe yareze ko ntago Mamardashvili ukasigaye ariko Kereha yabigenzaga ntago nabyemera gutyo Liverpool ya resulta zingana gutyo match 6 Same nta resulta Kereha yarahasigara twese match ko tuzireba na twese ko match tuzireba na ni igihe gitego Mamardashvili yatsindishije wavuga ngo ni iki ni iki gose ariko we ikipe muri match 7 niba yinjijwe ibitego 18 ariko nibyo Sasha mukanya tubiya kuri Gasogi twamaje tuse kuki twamaje tuti Gayeri mwamukuye muri 18 ntabwo twamubonye mwamuhagaritse kubera yitwaye nabi kuri match iheruka ariko se ntibamugezeho baciye ku bandi bakiye 10 bari imbere ye Mamardashvili siwe kibazo ahubwo Liverpool kukirya amashota angana kuri ko ibyo aba yakuyemo niba kuri match ya Chelsea bajya gutsindwa igitego cya Estevao Mamardashvili yakuyemo imipira ngezo ndavana Chelsea ntabwo iri bubone igitego ukuntu Chelsea yaje gupenetra ikagitera none ihagaze mwizamu Burundi mugiye gutuma nza kumukoraho itide ndeho ko yitwa urebe amakosa ridinga ku gitego yakoze nje ndabanza nkamukoraho itide nkareyo ndeba amasevu niba tuzakorana cyane wait so nibyo ngibyo ubwo Becker yes yagarutse mu myitozo ariko kuri match ya Viranga abantu ntibabyitege abakiri vuba niba yakoze imyitozo yo kuwa kane urumva barakora nejo ari byaye byose ubwo bazamona nko mu cyumweru gikurikira ariko inkuru itari nziza Frimpong ngo hamstring yakomeye kurushaho barabara ukundi kwezi kuri Jeremy Frimpong hanyuma undi mutaramu Mino Harrison Curtis Jones Alexander Isaac nabo kuri match ya Aston Villa ngamahirwe menshi nuko badahari rwose ntago bahari Curtis Jones na Alexander Isaac
hari undi musore wa Liverpool uri mu mvune twabwiraho abantu nubwo umutoza ejo azatanga andi makuru yisumbuyeho azaba yakoze press conference atubwira ariko hari ibyo natwe tuba twagerageje kureba. Aha, so ngira ngo ni ibyo ngibyo kuri ekipe ya Liverpool. Reka twambuke tujye no kuri ekipe ya Chelsea. Chelsea nayo yabyitwaragamo neza cyane, iza kuba itsinda mu buryo navuga bwari bugoye cyane, ariko iza kubona amanota, iza kubikomeza muri 1/4 kirangiza ekipe ya Enzo Maresca, uyu mutoza w'ikipe ya Chelsea. Ariko twari tugiye, ariko ndumva tutakomoje kuri Ismaila Sarr. Ismaila Sarr yamaze guhura na Liverpool match 9. Yatsinze ibitego 7, atanga assist 2, afite urere rw'ibitego 9 mu mikino 9. Igihari Ismaila Sarr kuri Liverpool hari ukuntu yongeye kugenda, hari ikintu mba numva gisigaye nyine nkavuga neka nyigarure. Ikibazo cyawe oya ntago ari cyanjye kuko nakibabajije ahubwo oya wakibajije gusa ndacukumbuye nibuka ko nta wabimuvuzeho. Ismaila rero Ismaila Sarr arayishobora. Ibitego imikino 9, ibitego 7, assist 2, uruhare rw'ibitego 9. Noneho mu mikino 3 bakiniye muri uno mwaka, Aston Villa imwe Crystal Palace yigaraguye kuri Liverpool, atsinze Liverpool ibitego 4. Yarabatsinze kuri Community Shield, yego. Abatsinze 2 kuri Carabao Cup, yego. Yabatsinze na Coraza na 2 muri Premier League. Oya ni kimwe, nyamara ni ibitego 4 mu mikino 2 muri Premier League. Reba neza, 2 muri Carabao yarayatsinze, kimwe muri kuri Community Shield. None se kuri match ya Crystal Palace na Liverpool heruka yari bingahe? Ntabwo yabatsinze 2. Reka tubirebe, si ibintu se byoroshye, si byaraye bibaye ku mugoroba. Si head to head kuri Premier League, head to head kuri Premier League se head to head ushize yaratsinze batsinda 2-1. Crystal Palace yatsinze kimwe, ni bya mbere cyo ku munota atsinze 4 mu mikino 3 heruka. Kuko imibare match ya 2-1 iheruka Ismaila Sarr yatsinze ku munota wa 9 na Ketia. Hanyuma match ya Community Shield Ismaila Sarr yatsinze ku munota 77, igisanga cyo ku munota wa 17 cya Jean-Philippe Mateta, n'ibitego 2 bya nimugoro. Aha, kuko imibare yanyerekaga ko muri ibitego 7 yabibatsinze ari muri Watford, abana barabyibuka. Yeze cyagiye Liverpool igiye gutwara igikombe cya Champions idatsinzwe. Niwe wayitsinze, yatsinze ibitego 2. Ibindi 5 amaze kubitsinda ari muri Crystal Palace, 2 muri Carabao Cup, kimwe muri Community Shield na 2 muri Premier League. Ariko ubwo ushaka gusanga ari nk'indi game uyu mwaka ushize. So ngibyo urumva uyu mukinnyi wanareba muri rusange season ntabwo ari umukinnyi wo kwisukira gutyo gusa. Yaba muri English Football League yari amaze gukina match zitandukanye, urumva ifite ibitego bigera muri 2. Ibi ngibi by'uyu mugoroba, ariko urebye muri Premier League amaze kugira uruhare mu bitego 4 muri match 7 yagaragayemo, kuko amaze kugaragara we match 7 yatsinze ibitego 3, atanga assist 1, uruhare rw'ibitego 4. Urabona ko nayo n'umukinnyi uri gufasha cyane ikipe ya Crystal Palace. Mwabana mwitari imeze neza, kuko Palace buriya sibyo gutsinda ikipe ya Liverpool yari yagaze neza. Murabyibuka ushize yatsinzwe na Arsenal, yari yatsinzwe mu mikino y'Iburayi n'ikipe ya Ekirari na Kina yisinze wayo, yanganyije na Bournemouth mu rugo, itsindwa n'ikipe ya Everton, itsinda Dinamo Kiev, yaherukaga intsinzi itsinda Liverpool natsinda Dinamo Kiev. Niyo mpamvu babonye ino ntsinzi yashimishije abafana, bari amaze iminsi nabo batishimiye kubera ibihe bibi. Ati jewe ndebye kuri line-up ya City, mu bakinnyi bakinnye nta numwe wagaragaye mu weekend. Ati Chelsea ishobora gukora ibimeze nk'uko, Arsenal ishobora gukora ibimeze nk'uko, atariko twebwe turahindura tukisanga turi kumwe n'abana b'urubyiruko bari hagati ya 7 na 6. Ati rero biragaragara yuko dufite abakinnyi bake. Yose nyuma y'isoko riremereye cyane ry'umutoza w'ikipe ya Liverpool aravuga ko arataka abakinnyi Arne Slot ko gutsindwa gutya, cyangwa se niba yafashe n'icyemezo cyo kuruhura abakinnyi bitamworoheye kuba yatsinda umukino kubera ko afite abakinnyi bakeya. Slot arimo arazamura ibibazo buri munsi. Weekend ishize yari yavuze ati imikino ni myinshi, turakina imikino myinshi cyane. Ni cyo kibazo uyu mutoza afite. Nyuma ya match ya Brentford nawe yavuze ko atarabona igisubizo.
kijyanye n'ibibazo kuko no muri interview yavuze ati nyuma y'ibyo byose nta excuse n'imwe irimo yo kuba ekipe ishobora kuba yatsindwa imikino 5 muri 6 cyangwa 6 muri 7. Ikiza nuko nawe yasoje abivuga gutyo. Icyo gutaka abakinnyi cyo nishuhaye kuko nko gutangiza nka nk'uyu mwana Ramsey, Calvin Ramsey kuri nimero 2 yari afite abandi ba nimero 2 bicaye. Sinzi ko bazakinira icyarimwe rero. Uwitwa Conor Bradley na Jeremy Frimpong. Imbere wenda umwe yaravunitse Alexander Isaac, ariko n'ubundi we na Ekitike ntibazakinira rimwe. Bivuze ko buri umwe yaba yakabaye kuba afite backup mwiza muri uwo mwanya, Keza akaba yafata urundi ruhande. Rero gutaka abakinnyi cyangwa se squad ntoya kuri ekipe yashoye hafi $500,000 hinjiyemo abakinnyi 7 biragoye nyine kubyumva. Bishobora kuba ari byo nibyo wenda niba Man City yahinduye abakinnyi 11 bose nta mukinnyi umwe wabanjemo muri weekend, iyo ekipe irimo ba Mari Mamushi baba Aitinuri bari bamaze iminsi baravunitse, bitandukanye nyine nifite Calvin Ramsey, nifite ba Morrison, nifite ba Ngumuha mu kibuga, ibyo niyo ni muri Mediane, byo biratandukanye. Ariko nanone ku muntu uri ku ruhande kumubwira ute ekipe yashoye $450,000 almost $500,000 muri sama imwe ika breaking record zo kwinjiza abakinnyi bahenze inshuro 2 cyangwa 3 muri sama imwe. Uyu munsi kuba ariyo irimo ira complaining abakinnyi ntabwo yaba impamvu yumvikana. Icya kabiri, nta kibazo gihari cyane ku bwanjye, nta kibazo gihari cyane gusezererwa no kuvamo muri Carabao Cup gutya. Kuko na Ferguson mu myaka 26 yatoje yatwaye Carabao Cup 2. Hari uburyo iyi league batayubaha nyine, uretse nka City. Wenga we yavuye atanitwe hari. Wenga nta nimwe yigeze atwara. Uretse nka City muri imyaka ya Guardiola kubera groupe nene yabaga afite n'abakinnyi babaga ari nka 20 bose basa nka hari abastata yarakubye numva yaratwayemo nk'enye cyangwa 5 muri imyaka ye. Ariko rero ikibazo kinini ntabwo kivuka kubera ko yavuyemo. Ikibazo kinini kiba ku buryo yatsinzwe akavamo ibitego 3 Anfield byiza byiyongera ku yindi mikino yatsinzwe mbere ikaba 6 muri 7. Aho ni ikibazo kiri kuko nibyo wenda yarebye ku minsi 9 agiye gukinamo na Aston Villa na Real Madrid na Man City ndamwumva. Ariko noneho kuza ekipe ikaza nk'ingi Crystal Palace yagutsinze muri Community Shield gutwara igikombe muri championnat, niyo kipe yabanje kukugarika igutsindira iwabo Selhurst Park, igarutse muri Carabao Cup uko wahinduye nayo yahinduyemo iragutsinze, bikaza byiyongera kuri iyo mikino. Ninga kwa kundi kuvuga ngo from bad to worse. Iyo baza gura na Palace bagahura na Palace muri ya mikino 5 ya mbere batsindaga ikabakuramo muri ubu buryo, ntabwo byari kuba ikibazo. Kuko rwose icyo yavuze ni league nyine ama equipe akoresha abakinnyi batoya, sina Liverpool gusa n'abandi bahinduye n'abandi bahinduye niyo bakinnyi yari yahinduye nari maze kubivuga. Ariko ikibazo kiza kubera ko yaje intsinzwe yo gusezererwa mu gikombe ije yiyongera kuko witwaraga no mu yandi marushanwa muri Champions League. Ntabwo intsinzwe ya Palace ari intsinzwe ibaye imwe mu mikino 7, ni intsinzwe ya 6 mu mikino 7 ikurikirana. Niho bibera ikibazo rero. Aho ngaho niho hari ikibazo gikomeye cyane ko yagombaga kuba 5 atsindamo wa 5 atsindwa wa 6 wa Brentford ayisongeraho no Crystal Palace. So kandi arimo arinjira mu mikino 3 igurumana wavuga igoye kuruti yamaze iminsi cyane imininga ahubwo izatanga direction ya saison ya Liverpool mu gihe azayitoza. Ukurikije ibe yararimo nuko yaje gukina umukino wa Carabao Cup, igitekerezo cyari cyiza cyo kuruhutsa ugendeye ku bihe yararimo, akaba agiye kwakira Crystal Palace akazana ikipe ya 2 nta n'abasimbura. Ikosa nge naribonye mu kutaza n'abasimbura, ariko kuba yayitangiza gutya kuri imikino agiye gukina mu minsi 9 ni imikino iremereye cyane kandi ifite ikisobanuye cyane kuri no seso. Ariko uburyo Crystal Palace yakinaga n'uburyo bano bantu uko bicaye gutyo baza kuza kuba bari kuri squad
kuri squad y'umukino abasanzwe abo twakwita nka 11 basanga babanzamo kuri abari bicaye muri stand iyo baza kuba bari ku buryo bibaye kimwe baye bibiri wabakenera niyo utabakenera bose ukaba bakeneramo 3 cyangwa 4 bakaba bakora ibishoboka kugira bare ko bagarura umukino imbere y'abafana byo byari kuba byumvikana cyane ariko gufata umwanzuro wo kubicaza yavuga ati bagende batekereze bitekerezeho tumaze iminsi turi mu bihe bibi turebe ko twakwinjira mu mukino turi très motivé cyangwa se dufite iyo extra motivation ariko ngikosa nariboneye cyane mu kutabagira ku mukino ese we ntanubwira ko ngiye gute nitekerezaga ko ari umwanya mwiza wo gukoresha babandi atarabona umwanya uhagije muri 11 ya mbere nkuko yabigenje ku mugoroba oya pana barabona bose n'abakinnyi yazanye barasaba abakinnyi yazanye ihoda kinatekereza ko bwego ari nka Alexander izakanonaga match ari wikine afite ikibazo cyafite imvune ariko wenda uko imvune n'ibyo wiya bari ari kwikina ka cyafite imvune ibindi nabonaga ntazi rwose nayirebye ikibi mbona sinyisi ariko dukore kuri cya kintu atanze ikibazo icyo gicumbi yatubazaga kuko yatanze excuse nk'ikibazo cya groupe y'abakinnyi afite ariko ikindi kintu yasoje avuga ngo ikintu nasanze ngo hano iki gikombe gikinishwa abana bo mu ikipe ya academy nta kibazo dufite n'izindi match nyinshi dufite n'izindi match twibuka ko yasanze ariko bagikina bakagitwara iki gikombe gikinwa n'abana ba academy ariko yasanze Liverpool byibura yambuka umwaka ibyo bikombe byose kibirimo ikindi nawe atangiye kuzanamo ibindi bishya uyu kono mu myaka nk'ibiri yagitwaye yes mu myaka nk'ibiri yitwaje abana mu myaka nk'ibiri ishize yego harimo aho bagikina no bigeze gusezerera ngira ngo na Arsenal ariko ipe nk'iya gatatu baragiye mu gikombe cy'abandi n'abandi batsinze Chelsea n'abatsinze Chelsea kuri finale yasanze ari wo muco nibyo n'abakinisha abana imyaka 15 ni igikombe gishobora gutanga amahirwe ku platform ku bana batoya ariko bikagenda bite bagasezererwa cyangwa bakakigumamo iyi kipe iri mu bihe bibi ishobora gusezererwa abantu bose imyumvire buriya nyine ikipe iri mu bihe bibi ntabwo bikora ku bana gusa bikora mu ikipe yose muri rusange bikora ku ikipe yose ushobora gusanga n'abari abakuru ariko bahari nabwira match bakanayitsinda iyi kipe iri mu bihe bibi niko bigenda ni ikipe iri mu bihe byiza icyo navuga n'abana bandi utatekereza ko baza bakora ibindi icyo ndi gutekereza ku mutoza umaze igihe adatsinda akora iki kuri match nk'izi byari byiza ko akomeza kwemera gukomeza gutsindwa ari ikintu utangiye tubaza yanakomoje wawe kugarura n'uwutsinze yego n'ibyo gicu kuri mu rugo imbere y'abafana baje kugushyigikira nyuma yo gutsindwa n'umukino uheruka kubera iki utazana ikivuga ati noneho iyi kipe kugira ngo idusezerere muri 1/8 tugere imbere reka twegereho imbere ntabwo ngira nabibonye ni Deus yabivuze muri groupe nijoro arimo avuga ngo ikibazo nuko nta na bench yari ngiye kureba kuri bench koko nsanga nta mukinnyi n'umwe sango Trent nta mukinnyi n'umwe w'ikipe wabonyeho urumva naro Trent nawabonye waje namubonye yaje gukurura mwataka noneho kuri ya mwana se ari match ya kabiri kiri muri Liverpool izo match zombi abonye ruje usikira kiba gitangaje match ya PSV Eindhoven kuri Champions League Liverpool yemeye gutsindwa kuva mu ntangiriro z'umukino kugeza umukino urangiye iyo ni Liverpool nshya sirota ari kuturemera inone kwikorera Anfield Road ariko ikintu kindi yakomojeho wenda tutaza ko no kwirengagiza hari ugutsindwa ibyo nibyo kwa Liverpool bisa nkaho mu mikino 6 buryo itsinzwe muri 7 bibamaze kuba nk'idante ya muri iyo mikino nyine gutsindwa nibyo gukora kuruta ibindi ariko noneho ikintu gisa nk'ikigoye umugabo yavuze umuntu agomba no kuza kurebaho hari imikino tuvuga ngo ifite ikisobanuro kuri equipe ariko yajya n'ikisobanuro ku mutoza mu gihe yayitakaza cyangwa se yayitsinda kwitsinda bishobora koroha akazi ke yakagumana mu kwitsindwa bishobora koroha kubafata byemezo ko batandukana nawe hari icyo cyambere yavuze cya Swadi Liverpool yari mu isoko rya karite quantité irengagiza ku isoko ry'igura n'igurisha yari mu isoko rya karite ariko quantité irengagiza kandi urya na groupe itwarwa na karite gusa na quantité rimwe na rimwe irakora tujya tubona amakipe ashobora kuba yatwarwa na quantité kandi tuvuga ngo ikipe ifite abakinnyi benshi bari ku rwego wavango nta rwego ari umukinnyi ugera ku rwego ukabona nyine ashobora kuba arimo arakora ibintu muri uyu minsi byasumba n'ibya equipe yanavamo bikaba bya bibazo nkuko tuvuga Mosara nyine ukabona igikombe cya Liverpool imibare yakoze bageno yaraguzwe oya umushyizeho sinzana mukuye urumva gicu nka Mosara mwaka ushizeho nyine ibikorwa birimo gukora bitwaye Liverpool kuko Liverpool nyine irimo gutwaramo ukabibona aho hantu yagiye ku isoko ishaka abandi bantu bazakora nk'ibyo Mosara yakoraga bashobora kuza ko batanga nk'umusaruro Mosara yatangaga muri uwo mwaka bagateganya ko uyu musaruro bazabona wenda umwaka Isaac ashobora kubidukorera undi mwaka wenda Virisi yaba ari wabidukorera
bagakomeza gutwarwa na ya groupe y'abandi bakinnyi bakeya byanaranze Liverpool mu myaka yagiye itambuka. Liverpool si ikipe yakunze kurangwa no kugira depth squad ku buryo byorohera amakipe abatoza wayo. reka nkubwire Reka mbaye tuzoka point tukomeza nta kibazo ku kibazo yagarutseho uri mugoroba. ikibazo yagarutseho Arne Slot yavuze ko nta squad afite yarabeshya ni ukubeshya ariko impamvu bwana mbere kubeshya reka tuzi no point aho nerekezaga kuko niba we Klopp yabashije kubikoreramo uyu munsi akaba atangiye gutanga nk'urwitwazo bisobanuye ko bigiye kumugora ko rundi abakinnyi nta bafite uko byamaze kugaragara ko ari ikibazo afite kandi kitagiye gukemuka no mu kwezi kwa mbere mbona ko bigoye ko byakemuka bitewe n'amafaranga bashoye niba yerekana ko nta groupe afite. groupe arayifite umva nkubwire wayibonye ku mugoroba yabashyize heza none se ubu ngubu muri shampiyona kugira ngo ashaka kurusa Virgil van Dijk akaruhutsa n'umuntu utekora ati azakinisha Van Dijk ntabwo nanze ko amuruhutsa rwose kuruhuka ni byiza hakininde Konate kuruhuka ni byiza hakininde sasa kubyumva ariko niba ufashe umukino nk'uyu nguyu nibyo ko kusanze n'umukino w'abana bakunda guhamwa abana chance bagakina ariko teganya kuko hari igihe ubaha iyo chance bakagenda bakabikora babakinnyi bakuru si ngombwa ko bahamagara ngo bitabaze ariko teganya ko nibyo ko kusanze n'umukino w'abana bakunda guhamwa abana chance bagakina ariko teganya kuko hari igihe ubaha iyo chance bakagenda bakabikora babakinnyi bakuru si ngombwa ko bahamagara ngo bitabaze ariko teganya ko ushobora gutsindwa ariko ufite abakinnyi bashaka gufasha iminota 20 ya nyuma umukino ukaba wawugarura n'urugero nkuko Arsenal yabigenje ku mugoroba reganayo yatsinze ikipe ya kabiri indi ya mbere igaruka kurinda icyo icyabaye.